Sithanda ukubingelelana amahlabezulu ngegama lenkosi. Sibonga inkosi esivumeleyo kuleli viki ukubana sihlangane singabaphilileyo sizothatha njalo ilizwi lakhe. Namhlanje sikusifundo ngo-9. Mina engikhulumayo ngo-Amos Maforo. Ngizanxusa abangani bami engilabo ukubana sixoxe sona lesi sifundo ukubana labo baziveze balibingelele njalo. Siyabonga kakhulu bathandekayo ukuhlanganiswa ikakhulu ngomsebenzi kaNkulunkulu onjengalo esingawo lapha sixoxisana ngezwi lenkosi. Mina ibizo lami Ndebele. Ya bingelelwa amahlabezulu ngelihle igama elika Jesu. Sithanda ukubonga ukuhlangana kuyona le iviki isifundo kunye ngoJesu okhulumayo ngoClainos Maphosa. Liyabingelelwa babukeli labalaleli, siyabonga ukuhlangana esifundweni saleli viki okhulumayo nguCrayton Kajeni. Sizathatha leli thuba sibe lomthandazo singakangena esifundweni. Baba wethu othandekayo osekhaya ezulwini, nanzi izindaba eziqhakathekileyo ohlelileyo ukuthi zifike kithi ngasona lesi sikhathi. Sicela umoya oyingcwele atolike lezi ndaba asifundise. Nxa sesithe safunda sazwisisa, sicela ukukwamukela lokukuphila. Sibe ngabantu abazalungela ukuza kwakho okumasinyane. Ngegama elihle elenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga zihlobo zami. Njengoba sengitshilo ukubana namhlanje sikusifundo 9. Sikhangele isihloko sethu lapha esithi sona idolobho elibizwa ukuthi liwile kumbe lisanganisekile. Angithi phela isifundo sithathekisayo kakhulu isihloko esithandekayo. Sike sikhangele ukuthi kanti kwabe sokutheni ukuthi idolobho lize libizwe ngayo nale indlela. Ungabala iBhayibheli isihloko esithandekayo uzafumana ukuthi kulamadolobho amabili aqhakathekileyo. Kule dolobho kuthiwa iJerusalema, le dolobho kuthiwa iBhabhiloni. Kule qiniso kulamanga. Kulomama oqotho okusambulo ngu12. Kulomama oyisifebe okusambulo ngu17. So uzathola ukuthi kusukela ekudatshulweni komhlaba kulemkhakha emibili yabantu. Abakhonze abaqotho labakhonze abafuna ukukhonza ngendlela yabo. Abakhonze abathembe igazi kumbe amandla okusindiswa akaJesu, labakhonze abacabanga ukuthi bona balamandla baza kuzenzela indlela abafuna ukukhonzwa ngayo. Sizakhangela lapha i-memory text yethu ndinyana ekwaziwa ngekhanda usambulo ngu17 verse ngu14. Bese siqathanisa lapha sihlobo zami sincedisane ukuphakulula lesi sifundo ukuthi sizwani kuverse lela kusihloko. Sambulo chapter 17 verse ngelika 14. Azakulwa impi lewundlu, kodwa iwundlu lizawanqoba ngoba liyinkosi yamakhosi lombuso wababusi. Njalo lizakuba lilababiziweyo balo abangalandeli abakhethiweyo labathembakileyo. Siyabonga sihlobo zami, kuyini esikuzwayo kuverse le kusingeniso sethu la kusihloko, kuyini okusithathekisayo? Kulempi lapha elethwayo Elder Maforo njengoba kuchilo ngaphambilini. Phakathi kweqiniso lamanga, phakathi kaNkulunkulu loSathane. Yes. Phakathi kwebandla likaNkulunkulu lebandla likaSathane. Kodwa iverse ke lapha ekutshoyo ukuthi yona le impi isiphetho sayo yikunqoba kukaJesu. Yes. So kungaba ngani khathesi emhlabeni sibone sengazathi ibandla liyanqotshwa. Kodwa esikutshelwa ke lapha iverse esiyibalileyo yikuthi ibandla likaNkulunkulu lona leli yilo elizanqoba. Yikho engikutholayo lapha. Yes. Okunye sikuthola lapha ukuthi uJesu kazange azingcolise ngemfundiso engahlambulukanga. Yikho sinikwe amaqembu abamabili, umama oqotho lo mama ongekho qotho. So nxa sesiqathanisa lesifundo sethu lapha ukuthi kumele sifunde iqiniso, sifunde ukuthi kule bandla futhi lamanga.
So le mfundiso yamanga, le mfundiso yeqiniso. Okay. sitsho sifumane lapha ukuphila konke kusehlukaniswa kusiba ngamaqembu amabili. Iqembu lapha eliphumayo kundinyana ekwaziwa ngekhanda liqembu elima lo Jesu. Lapha okuthiwa liwundlu nguJesu. Ngafunda izwi lenkosi kusukisela kuGenesis siyafika ebhukwini lokucina usambulo. Iwundlu nguJesu, imvu. So lapha kuthiwa kulabantu abathi nxa uJesu elwiswa akuxatshanwa laye, kulabantu abathethe uluhlu lwakhe lokuma laye. Laba bantu kuthiwa ngabakhethiweyo, laba bantu kuthiwa ngabathembakeleyo. Sitsho sifumane lapho ukuthi kuyini esiza kuthola namhla la, kuyini lokhu okuba lesibindi sokulwa loNkulunkulu, kuyini okuba lesibindi sokulwa loJesu. Yikho esiza kufumana lapha, yikho lokhu ke okulethwa yisihloko sethu sanamhla esithi idolobho kumbe umuzi owaphiwa ibizo kwathiwa ngusanganisekileyo. Sizawuthola ke ukuthi yiwuphi lumuzi, usitshoni, kusitshoni lakithi namhlanje. Isifiso esiphakemeyo mina ngalwisa ukuba grupini kumbe iqembu eliza kuthi lihlanganyela phakathi kwalempi libizwe ngokuthi lami ngikhethiwe, lami ngithembakele. Siyabonga mfundisi. Ungakhangela lapha ini lika Jeremiah ngo6 ivesi ngo2 asayibibala ngizayichaza lapha. Kulethwa umama oqotho, umama opheleleyo. Kuthathwa isizwe sakuJuda sifaniswe lo mama kumbe ibandla eliqotho ngomama onjani opheleleyo, umama oqotho. Uyekubala uEfeso ngo5 verse ngo25 siya ku32 lo wasiya ngo2 verse ngo20. Kube sekuthathwa umama oyisifebe, angithi phela afaniswe lebandla eliwileyo, angithi phela ibandla elizenzelayo izinto. Kuleli viki esingakho isihloko zami ezithandekayo siza kukhangela omama laba ababili, ikakhulu umama okusambulo ngo12 lo mama okusambulo ngo17. Sizacela lapha maphoso usibalele usambulo ngo12 ivesi ngo17, losambulo ngo17 ivesi ngo14. Sambulo chapter 12 verse 17. Abese sithi ngakho umgobho wathukuthelela owesifazana, wasusuka usiyakulwa impi lenzalo yonke yowesifazana. Labo abagcina imilayo kaNkulunkulu babambelele lakubufakazi bukaJesu. Umgobho wema ekhunjini lolwandle. Right. Khanyela u17 futhi. Evula laphana Dube. Utholane umama lo olwiswayo ngonjani? Ibandla lelingelinjani? Ukuthe ukhuluma laphana abase-Efesu, nxa kukhulunywa ngowesifazana, abase-Efesu uJesu ngoPaul uveza ukuthi owesifazana imfihlakalo, imfihlakalo le owesifazana libandla. So lapha nxa kukhulunywa ngomgobho, umgobho ezwini lenkosi nguSathane. So nxa kukhulunywa ngoSathane elwisa owesifazana, sitho sikubona ukuthi nguSathane elwisa ibandla. Ibandla leli lilempawu zalo. Litsho licaciswe laphana ukuthi labo abagcina umthetho kaNkulunkulu lobufakazi bukaJesu Kristu. Yes. Sibalele uqedise maphosa lapha. Siyabonga kakhulu ukuyichazela. Sambulo chapter 17 verse 40. Verse 14. Indinyana yethu ekozwa ngekhanda. Azakulwa impi lewundlu, kodwa iwundlu liza kwanqoba ngoba liyinkosi yamakhosi lombusi wababusi, njalo liza kuba lilababiziweyo balo, abangabalandeli abakhethiweyo labathembakeleyo. Sike sikhangele lapha inhlelo lezi ezimbili ezingahambelaniyo eziphikisanayo, angithi phela. Katsheni kuyini okutholayo lapha? Engikuthola lapha yikuthi ikakhulu ivesi le eyindinyana okwaziwa ngekhanda iveza ukuthi ngemva kokubana udrago kumbe umgobho lo esufunda ngaye kuSambulo 12 verse lika17 eselwisane lo mama olibandla, ibandla likaNkulunkulu yilo elizanqoba. So sithola ukuthi vele imbali yebandla nxa sifunde eBhayibhelini liphakathi kwempi, ibandla likaNkulunkulu liphakathi kwempi
yikho kungafanelanga ukuthi kusisuse endleleni yokukholwa ukuhlangana lezi nhlupho ngoba vele sisempini. Injongo uSathane alayo yokuthi sigcine sithethisa uNkulunkulu. Alisekhumbula indaba kaJobe. Thethisa uNkulunkulu wakho njani? Sisuke kuNkulunkulu. Kodwa ke lapha kuthiwa khona ibandla likaNkulunkulu lanqoba. So kuthi ukuthi iqiniso ngoba lapha yimpi phakathi kwe-era kwamanga leqiniso. Iqiniso yilo eliza kunqoba. Okuyilo iqiniso esifunda ngalo kulona leli viki. Maphosa usivulela uSambulo ngo-14 verse ngo-8. Zihlobo zami vele sike sakuthinta sisungulwa la. uNkulunkulu embalini uhleli elabantu bakhe abagcina imithetho yakhe lobufakazi bukaJesu Kristu abamkhonzayo ngokuqotho. Bekhona yebo abahlamukayo abangamkhonziyo ngokuqotho. Kodwa akulasikhathi lapho kwahlala kungela abantu abakhonza uNkulunkulu ngokuqotho. Siyakhumbula indaba kaAbela lomfowabo Kayini. Indaba yayilapha indaba yani bakithi yokukhonza. Yokukhonza. uNkulunkulu wayekhulumile ukuthi ukhonzwa njani. Iminikelo ibuye njani. Kayini wakhetha ukuthi yena uza kukhonza uNkulunkulu ngokwendlela kabani yakhe. Uhleli kunjalo. So yikho namhlanje sikhuluma ngalaba omama. Silokho sikhangela ukusiqathanisa labo mama. Ake sikhangeleni uSambulo ngo-14 verse ngo-8. Sibone ukuthi kulengilosi leyesibili kulodaba elulethayo ngalowo mama. Bala mfowethu. Sambulo chapter 14 verse ngelika 8. Ingilosi yesibili yalandela yathi, Iwile iBhabhiloni enkulu enza izizwe zonke zinathe iwayini elihlanyisayo elilobufebe bayo. Right. Khangela lo 17 verse 1 to 2. Ngifuna lincedise lapha bafowethu bafundisi ukuthi kanti iBhabhiloni idolobho leli lize lithole udaba olunje. I-message ekhuzayo njengayo nale kanti vele yona yayibe njani yayinjani. Ukhona ungasichazela imbali yeBhabhiloni na? Ungabala first 17 verse 1 to 2. 17 verse 1 to 2. Yes. Owesifazana phezulu kwenyamazana. Enye ingilosi eziyisikhombisa enye ingilosi eziyisikhombisa ezazilemiganu eyisikhombisa yeza kimi yathi, woza ngikutshengise ukujeziswa kwesiphingi esikhulu sihlezi phezulu kwamanzi amanengi. Verse 2. Amakhosi omhlaba afeba laso njalo abahlezi emhlabeni badakwa iwayini yobufebe baso. Right. Ukhona ungasichazela ngeBhabhiloni lokuthi izithole ukuthi ikhuzwe kanje so kuze kube lesimemezelo lesixwayiso esinje kwakuthe. Yes do. Idolobho leli iBhabhiloni. Yes. Ungakhangela lapha iBhayibheli liloba libhulu kaSambulo is profitless. Idolobho leli ibizo lalo sizakhumbula sizakufunda phambili ukuthi lamukeliswa ibizo lalo eliyinkulumo emuva le kusukusela uNoah ephuma emkhunjini. Nxa abantu behlangana laphana besenza umsebenzi wabo omkhulu kakhulu kodwa umsebenzi lo bawenza uphikisana loNkulunkulu. uThixo uthe nxa esehla wathi wabasanganisa indlela yona leyana yokusanganisa ikwathi kuthiwa khona indawo yona leyo iBhabheli. So idolobha leli iBhabhiloni lisuka ebizweni lo lelo uBhabheli okuyikusangana. Ibizo leli lasuka emuva le kodwa ikakhulu idolobha lona okuthiwa iBhabhiloni eliduze kweMesopotamia khathesi esesithi khona iSouthern Iraq. Idolobha leli lalivele likhona laba lethuba lapho ababusi balo baphakama kakhulu kwaba ngelinye le-empire kumbe omunye umuzi owaphakama waba lendonsela enkulu emhlabeni kubusa amadoda athile khona phana. Singakhuluma ngama-600 years ago ngemva 600 years before ukuzalwa kukaJesu. Leli dolobha ke ungakhangela laliqhakathekisa kakhulu ukukhonza kwezithombe. Yikho kuDaniel chapter 2
uzabona uNkulunkulu usebenzisa inkosi liyana ayiphe iphupho lesithombe babevele beqhakathekisa ukukhonzwa kwezithombe leli dolobha. So nxa lithathwa leli dolobha libuya la liba ngumfanekiso, babusisiwe abazakwanisa ukwehlukanisa ke ukuthi iBhabhiloni leyi ngumfanekiso lona ladilika kalisekho, kodwa libuya lapha lisiba ngumfanekiso uNkulunkulu esiba lenkulumo ayinamathisela ngebizo leli. Abahlakaniphileyo kumele badobheke ukuthi lali lidolobha lezithombe, so yena uNkulunkulu ekhona laphana, so litsho liveze ukuthi kulokukhonzwa kukaNkulunkulu lokukhonzwa kwezithombe kuyabe kusitshoni lakithi namhlanje, libuya as a symbol. Siyabonga kakhulu ukuletha kucace sikuzwisise lesi isiprofeti angithi phela ngimfanekiso. Umfanekiso la simele siphume lamaqiniso athile. Katsheni ubalile lapho isambulo ngu17 verse 1 lo 2 kuvezwa kukhulunywa leli ngalumama ugadeni kumeleni konke lokho ukhohlise obani. Siyabonga elder wami. Umama lo njengoba sokuveziwe ngaphambilini ngamavesi abalisiweyo omelele ibandla, kodwa leli libandla elihlubukileyo, ibandla eliphuma eqinisweni. Ukuvezwa kwakhe ukuthi ugade isilo simelele umbuso. Nxa sibale eBhayibhelini sithola ukuthi isilo simelele ini? Umbuso. So ngamanye amazwi leli libandla njengoba ogade ibhiza enguye ocontrol ukuthi liyanga olamadongo, libandla kumbe isystem eyiyo econtroller ezombusazwe. Kuthi ukuthi amakhosi omhlaba ayatshelwa okokwenza isystem leyi. Lona ngokwalo ibandla leli linikwa amandla ngohulumende. Kunjani? Right, kodwa lona at the same time lilo elichoyo ukuthi ibandla umhlaba umele uye nga, yilo linika i-direction umhlaba ohulumende bemhlaba, yikho engingakutsho lapha. Maphosa uthe ubala kuthiwa so asesivumelene lapha ukuthi umama lo ogqoke okubende lokho ozigqokisileyo siza kuthinta kabanzi siya phambili ukuthi lokho kuzigqokisa kutshone akugqokileyo le ndonsela alayo. Kuthiwa iwayini lakhe unathise obani ku17 verse 1 to 2 kuvezakale izizwe lamakhosi Somhlaba. labahlala emhlabeni, abakhile emhlabeni, bonke abantu abakhileyo emhlabeni, ababusi abalolutho labangela lutho, ukhohlise abantu bonke. So le njengoba selichazile lapha bafowethu yindaba yendonsela yemfundiso yamanga angithi phela inkolo yamanga elethiweyo yesitholayo la esifuthi sicazulule sithi siyaqeda lapha zihloko zami sesizwisisile ukuthi uSathane ugangile uxhwalile ulethile imfundiso ezithile ukubana umhlaba ukubana ibandla lihlubuke lisuke kuNkulunkulu. Kuthiwa lapha ukhohlise abantu abajwayele abantu bakazana nje kuphela labantu abakhulu wonke umuntu ukhohlisiwe amakhosi omhlaba wona la ubufuna ukukhuluma Katsheni. Alright, enye into ethathekisayo ngoba impilo ingomthetho kaNkulunkulu. Yes. Nxa ufunda laphana uvesi ngelika 4 iveza ukuthi umama lo wayegqoke iphepho ithwane ngesindebele iphepho okuyibubende lokubomvu. Yes. Ungathi uyafunda ngale ku Exodus uzathola ukuthi uNkulunkulu ulama colors ayi3 lawa khona amabili bese kusiba le blue. I-blue kayikho laphana. Why i-blue ingekho? Ngoba nxa sifunda eBhayibhelini sithola ukuthi i-blue imelele umthetho kaNkulunkulu, ukugcina umthetho kaNkulunkulu. So umama lo ngoba uyakwazi ukuthi usetshintsha imithetho kaNkulunkulu, yikho ibekile ikhala yeblue ngaphi eceleni. Uyayazi vele injongo layo ukuthi ngiyokulwisana lo mthetho kabani kaNkulunkulu, yikho ke lapha kusele iphepho kuselelani futhi lokubomvu. Yes. So uyenza konke indonsela yakhe kodwa ephikisana lo mthetho kaNkulunkulu. Ephikisana lo mthetho kaNkulunkulu. Alright, yebo. ngamafitshane laphana sithola ukuthi owesifazana lo uhlwaveza ukuthi ufebile. Right. Ngezinye indlela uchiyile uJesu. Yayizwa okuleqiniso khona lapha okumele athole khona ini okumvezela ubuqotho. Kunjalo. So ungachiya uJesu kuthi ukuthi sifana lemfundiso engela bani engela Jesu. Imfundiso yipi? uSathane ugangile nje wona kade thinto kaMasiforo
uyakhohlisa abantu. So umama lo uyakhohlisa amakhosi omhlaba labantu abahlala emhlabeni. So kade uhlupho esilalo emhlabeni ukuthi sikhohlisiwe. Ngoba lapha sihlangana lenhlelo lezimbili azihlangani kuleqiniso lamanga. Yes. So amanga nxa sikhuluma ngokuthi ufebile uphumile umyeni nguJesu. Lo esilaye kusambulo ngo12 ngumama oqotho. Manje ukuthi oqoyeni ugqokilanga anti purity angithi vela lenyawo zakhe kulenyanga phansi lapha. Umama lo uqotho uthembakele kubani kuJesu. Lo esimlethelwa ngumaphosa ukusambulo ngo17 lo kuthiwa ufebile ulenkohle ngapha ubutheleni iwayini angithi vela sizangena ngikho ubufuna ukukhuluma mfundisi wami. Usukuthindile bengivele ngifuna ukuveza ukuthi ijaha nguJesu umkakhe. So ungabona lapha ekhaya uchadile ule jaha lakho nxa ungama ngejaha lakho lolelo uqotho kodwa ungavele ukhombe omunye umuntu kube sokusiba labayena ababili la sokulokufeba la. So lumama lo uthiwa khona ufebile ngenxa yokuthi usukile ejaheni lakhe indoda yakhe nguJesu kodwa yena usukile. Right. Umama lo ubelayo indoda bekulinkolo akusomama nje ukuthiwa yisife wasesuka. Siyabonga ukuchasiselwa lokho. Kamaphosi ku17 khona phana akusibambele uverse ngo15. Asisuki khona phana namhlanje ku17 uverse ngo15 sikhangele futhi lo sambulo ngo18 uverse ngo1 usiya ku4 sifuna ke sikhangele indaba yona le wine endosela ebala laphana. Thina ke njengabantu namuhla isiphephelo sethu singaphi nxa siphila emhlabeni okulendakisa okulobufebe obunje obunzima ukubamba ngezandla. Thina siphephela ngayiphi indlela uvezile lapha uEfeso chapter 6 uPaul eveza ukuthi elokucina abazalwane nanko kumele sikwenze sigqoke ingubo saziphiwa zonke zokugqoka ingwani kusukisela enyaweni uzefika ekhanda sakuphiwa ukuthi sigqoke njani sigcine ukukholwa kwethu ukukhuleka lezwi lenkosi yikho kuzasenza siphephe njengabantu ekuphileni into ezasigcina sihleli kahle kumkethu ijaha lethu esalikhombayo i1 ikukholwa ukukhuleka lokugqoka izembatho zokukholwa kwethu. Akadube ukubeke kwacana vele besiyabe siphambanisela ukuyichilenga isiphephelo simele sibe njani sibe khona siphepha ngaphi izihlobo ezithandekayo asiyene elizwini likaNkulunkulu sihlome sibe libutho elihlomileyo sizavikeleka sithembe uJesu thina sodwa ngeke sanqoba. Akungikhangelele uverse ngo15. Uverse ngo15 kaSambulo chapter 17 ingilosi yabuya yathi kimi amanzi owabonileyo lapho isiphingi esihlezi khona ngabantu bemihlobo yonke amaxuku lezizwe kanye lezindimi. Yana ku18 verse 1 to 4. 18 Emva kwalokhu ngabona enye ingilosi ihlezi ivela ezulwini yayilamandla amakhulu njalo umhlaba wakhanyiswa yikukhazimula kwayo yamemeza ngelizwi elikhulu yathi idilikile iBhabhiloni enkulu isibe likhaya lamadimoni lomango wabomoya ababi lomango wezinyoni zonke ezingcolileyo lezenyanyekayo ngoba izizwe zonke zinathe iwayini elihlanyisayo lobufebe bayo amakhosi omhlaba afebelayo labathengisi basemhlabeni banothiswa inotho yayo edlulisileyo. Katshela indonsela yalesi siphingi yalomama inganani esizwayo kumavesi la igoqela obani? Indonsela le igoqela amakhosi omhlaba abanothileyo abayenze zamabhizimusi bonke nje abantu abazakhetha ukusuka entandweni kaNkulunkulu sithola indonsela kamama lo ibadonsa. Sesibuyela kulokho okukhulunywa ngumfundisi ukuthi ukuze siphephela kasihlaleni nelizwini
sibe ngabantu abakhulekayo. Ngaphandle kwalokho sibili babukeli labalaleli singaba sengozini yokudakwa liwayini lika mama lo ngoba ukhanya uyanathisa khanye iwayini langikhona kaliduli litholakala lula elokudakisa abantu and umuntu nxa sedakiwe ijudgment yakhe iba nzima ugcina seyibona okungcwele ngani kakukho njani akukho ngcwele. So indonsela yakhe iwayini imfundiso alayo angithi phela akufundisayo akusebenzisayo ukuthi abantu basuke entandweni kaNkulunkulu. Sibale ku-17 verse ngo-15 kuthiwa amanzi ameleni abantu abanjani abaningi lemhlobo yonke. Yes. So indonsela yakhe sisikwa umpikitsha ukuthi it's a international global umhlaba wonke akula muntu osalayo. Ubufuna ukukhuluma? Ngifuna ukutsho khonokho ukuthi uJesu uyasipha imandate, uyasipha amandla ukuthi leli vangeli lombuso kuMatthew chapter 24 verse 14 leli vangeli lombuso liza kutshinyelwa ezizweni zonke andubana kube khona ukuphela. Now ngenxa yani uJesu engatshonge eJerusalem kuphela? Ngenxa uyakwazi ukuthi uSathane ama-operations akhe ufise ukuthi athumbe umhlaba wonke. So ivangeli kalihambe lisiyakhulula abantu ezindaweni zabo. So ivangeli kumele ligcwale umhlaba wonke. Zonke indimi, yonke imhlobo ngaba yiChina, ngaba yiEurope, Asia, ngaba yonke imhlobo leAfrica. uSathane nxa operator kakho eEurope kuphela, ngakho eAfrica kuphela, ngakho eAsia kuphela, usemhlabeni wonke. That's why levangeli kumele liyefika kulezo zindawo ukwenzela ukuthi uJesu akwanise ukuthola abantu bakhe abahlukunyezwa ngokuthunjwa isitha. Good. Sikhona lapho nje kwelekelela kumfundisi indaba yokusebenza kwesitha. Umachaya bhuqe kazange achaye lapha kuphela eAfrica. Yes. Uchaye yonke indawo. Ende kuchayeni yonke indawo kube kubonakala nje amandla le-influence ukuthi indonsela ingaphi. Okay. Abalimi ngakade sikukhangele andlaphana ukuthi osomabhizinisi bonke. Yes. Osomabhizinisi akade bengathi balevalo kumbe akade belesisindo ngabantu akade besebenza emhlabathini. So kona lokho kusivezelana la yikuthi uSathane uzondela ukuthi ivangeli lelinga ebantwini bonke lezizweni zonke kuthi ukuthi abantu bangaguquka. So lapha siyanika isixwayiso sokuthi bantu asiphumenini kule imfundiso ngokufunda iBhayibheli lokukhuleka. Ngithanda ukukhomenta lapha elder wami ngendaba yewayini leli. Uhlupho esiluthola la olulethwa ngumama lo yikuthi ufundisa imikhuba yabantu. Imikhuba yabantu. Yes. Kuthiwa khona imikhuba yabadala. Endaweni yokuthi afundise ilizwi likabani? LikaNkulunkulu. Ngokuswelakala kwenhlanhla abantu abaningi bayahamba emachechi bengela amaBhayibheli. Bekholwa lokho abaza kutshelwa kababali. Yona le into isibangela ukuthi abantu abaningi bakholwe itradition, izinto ezingabhalwanga eBhayibhelini. Kulokuthi bakholwe ilizwi likabani? So ngilapho ukukhuthaza ukuthi kithi babukeli labalaleli kasibe nini ngigcizelela ekade likhulunywa ngumaphosa elikhulunywa ngumfundisi uDube. Kasibeni ngabantu ababalayo. Kulomunye umuca engiwutholile la ongethusile ngubala okhulunywa ngumama lo esifunda ngaye lapha ku Revelation 17. Umama oyisiphingiza ubala la ngibe sengizama ukufaka eSindebeleni. Kuthiwa khona ukhuluma ngeBhayibheli abese khuluma ngetradition. iBhayibheli le tradition izinto lezi ezimbili. iBhayibheli lemkhuba yani iyabadala. Uthi yena like two sacred rivers flowing from paradise, the Bible and divine tradition contain the word of God. Okay. Precious gems of revealed truths. Okay. Abese qhubeke sithi yena though these two divine streams are in themselves on account of their divine origin of equal sacredness and are both full of revealed truths, still of the two, tradition is to us more clear and safe. So lapha umama lo uphakamisa ilizwi likaNkulunkulu abese phakamisa lani lemikhuba yabadala. Abese sithi konke kungcwele. Right.
olunye uhlupho esiluthola la ukuthi sokulinganiswa iBhayibheli lana lemikhuba. Kodwa kutakhona lokhu kokubili okusitshiya siku-safe side, okusefu kakhulu i-tradition. Ngamanye amazwi i-tradition kubo inkulu. Yikho ifundiswa ifitizelwa. Khona lokho gatsheni yilo elinye iwayini leli sikhuluma ngalo. Yes. Elingcolileyo, imfundiso yamanga, iwayini lolaka lwakhe. Ikhumbule vele kuma wayini sizake sithinte siya phambili. Kulenye iwayini la engaxotshaniswanga ekaJehova ngithi phela leyi iyalethwa. Sihlobo zami sisiya phambili. Uthintile lapha sikhangele kuSambulo ngo-18 futhi ukuthi kunjalo ngokomhlaba wonke anti noNkulunkulu kathulanga. Ingilosi le yesine le ilamandla emhlabeni njani wonke ikhuza futhi ukuthi njani phumani kilo iBhabhiloni lisuke lingahlanganeli kuzono zakhe. So sihlobo zami ezithandekayo asikuqapheleni khona lokho okwenzakalayo. Imfanekiso leyi sithole amaqiniso athile. Ake sikhangele u17 verse 4. Sidlula khonapho Elder Maforo. Sidlula khonaphana. Sizananzelela ukuthi lumama lo olibandla leli ongazikhethela wena ngemva kokufunda lawo izwi lenkosi ukuthi yikuphi kwangikhona okungabe kuvezwa liBhayibheli. Lumama lo uzezwa kuthiwa khona uthola amandla akhe kuma-beasts, ku-beast esithe khona isilo. Right, uhleli phezu kwesilo. So uzathola ukuthi libandla elifuna ukuthola amandla alo okubusa lokukontrola abantu lisebenzisa izizwe kumbe amakhosi kumbe ababusi. Kodwa ibandla eliqotho lithola amandla alo esihlalweni sikaNkulunkulu. So kuqakathekile njengabantu ukuthi sinanzelele ukuthi esikulandelayo kuthola amandla akho kuJesu yini kumbe kuthola amandla akho kubabusi balo umhlaba. Okokugcina laphana yikuthi khona sithole ukuthi uJesu nxa eseza kufa esiphambanweni iviki lo lelana lokucina ngeThursday ntambama uyavezela ke abafundi bakhe ukuthi nandi iwayini lithatheni linathe ngoba liligazi lami. Right, isivumelwano lesiyana ngena kuso. Manje lumama lo laye uphethe iwayini kodwa lakhe liyadaka. Lele lika Jesu fresh. Ama grapes juice fresh li clean alixutshaniswanga lalutho. So sitho sivezele laphana ukuthi okukaJesu akuxutshaniswa. Kuhamba kunjalo kuphew. Kodwa okuza kungayisikho kaJesu kumele kuxubane lezinto. Ukhulumile lapho gatsheni kuyaxubana izwi lenkosi, kuxubana imfundiso lezinye izinto ukuthini okukaJesu akudingi kuxutshaniswa, kuyazimela kodwa laphana izwi lenkosi alidingi ukuhlanganiswa. Iwine imfundiso lesikhuluma ngayo imfundiso yamanga. Kulamandla sibili lo maphosa yenza so. Khangela uSambulo ngo17 Alright. u4 to 6 ubusukhuluma la bese sikhangela khona lokho ukuthi kusifundisani kumavesi la ufake le comment yakho le. Okay. Khangela uSambulo ngo17 verse 4 siya verse 4 wesifazana lo wayegqoke okukubende lokubomvu gebhu njalo wayekhazimula ngegolide langamatshe aligugu kanye langobuhlalu. Esandleni sakhe wayephethe inkomishi egcwele izinto ezenyanyekayo kanye lamanyala obufebe bakhe. Umbhalo lowo wawulotshiwe ebunzini lakhe. Imfihlakalo eBhabhiloni enkulu, unina weziphingi kanye lamanyala omhlaba. Ngabona ukuthi wesifazana lowo wayedakwe ligazi labangcwele, igazi lalabo abafakazela uJesu. Right. Sitholani kumavesi ona la ubufuna ukuthi ngimaphosa? Ngigcizelela umfundisi kade kuthinta lapha nxa kade sikhangela indaba ekuMateyu 26. Kodwa ke ngisathinta ke isigaba sokuthi okwenza kukhukhumale umkhukhumezo lwana isono. So uJesu kade thinta nje lapha ukuthi thina okwethu kakula mvubelo, iqiniso kalihlanganiswa. Lingaba le east kumbe libe nomvubelo kuyakhukhumala. Yikho ophela okwayenza uSathane awe uLucifer yene ingilosi wawela phansi ngenxa yokuzikhukhumeza. So lapha sithola ukuthi nxa sile mfundiso yeBhayibheli siphakamisa uJesu, kakuphakanyiswa
umuntu. All right. Siyabonga zihlobo zami. Nxa sibala la u17 verse 4 to 6. Okunye selikuthintile ukuthi iwine leli lithwele kuxotshanisiwe imfundiso le yamanga. Kuyini okunye sikufundayo la ngendlela futhi agqoke ngayo. Yes. Kuyini esikutholayo laphana ngomama yena lo amandla athola nga. Sesitshilo unikezwe amandla yibeast le. Isilo lesi agadekiso. Kodwa esenikezwe amandla ungabona vele ibandla Katsheni selihlangene lezombusazwe akusahambi vele kungenzakala njalo yisayini yokuhlukunyezwa kwabantu akuhambelani ibandla limele lihlale likhona ezombusazwe lazo zimilapha akuhlangani akulwi futhi kuhamba ndawonye kunjalo okunye kuseceleni okunye kuseceleni yikho Jesu wathi hambisa kuSikhesari ukabani wayena ukaKhesari okwenkosi yebo Ngifuna ukuthi mina okuzasipha ukuzwisisa mayelana ngeBhabhiloni lokuthi thina simi ngaphi ukuthi vele kumele sigijime siyezwisisa lona iBhabhiloni lakuqala uzathola ukuthi iBhabhiloni lakuqala laphana abantu labana besanganiseka laphana kuvela iBhabheli abantu labana singakhangela nje balencazelo yabo abayiphiwayo laphana abantu labana uNkulunkulu uthi khona ngisaye kuphinda futhi ngibhubhise abantu ngamanzi judgment ayisekuba khona ngamanzi uyakhipha umchilo wamakhosikazi emkhathini uthi lokhu lingakubona lokhu kulitshela kokuphela ukuthi angiseyi kuphinda futhi ngisebenze amanzi ukwahlulela abantu now nxa esitsho njalo uNkulunkulu ubona sebephumile laphana baqalisa ukukhumbula ukuthi hey sokungenzakala ukuthi uNkulunkulu ayiphinde into yakhe singaphela la simthembi nansi into engilandayo so asakheni umphothongo oza kuyakhona ezulwini ukuthi lingaze line njani izulu sizaphepha ngethu indlela so asimthembi kwasokusakhiwa leyana into abantu beveza ukuthi asimthembi right number 2 abantu labana bathi sizazenzela thina sizakwenelisa lokho that's self sufficiency there benele abafuni lutho olunye number 3 bathi khona sizazenzela into yethu le that's self sustenance there now so uzathola ukuthi ke nxa uzezwisisa iBhabhiloni kumele sithathe ngaleyo ndlela ukuthi abantu labana number 1 vele ilizwe lele leBhabhiloni lakhiwa ngabantu abangamthembiyo uNkulunkulu so nxa kusetshenziswa owesifazana lapha lo esikhuluma ngaye iBhabhiloni okuthiwa siphume kulo sikhuluma ngendlela yabantu abangathembiyo uNkulunkulu ekwenzeni kwabo bafuna ukuzenzela indlela yokukholwa bayazikhethela sebenza ngalindlela ngithathekiswe even kuthiwa iwine leli kumbe kuthiwa udakwe ngegazi abafakazela ubani baKristu andabona ukuthi isystem leyi embalini silakho ekwenzileyo lokubulala abathembekileyo akithibele leyasomfihlo izinto ezithandekayo asiqapheleni okurongo zihle ngufake kucace akulwa libandla lithile asiphikisane asonke siyamdinga uJesu okurongo yimfundiso ephikisana lemfundiso yelizwi likaNkulunkulu ukuthini kaJesu ngikhomenta kuma verse lawana abaliwe laphana umfundisi uchasisile ngiyagcizelela kule ndaba ekhulunywayo laphana uthi khona ukhuluma amazwi okuthuka uNkulunkulu iblasphemy nxa sifunda eBhayibhelini inhlamba le uhlobo lolu lwenhlamba oluthiwa khona iblasphemy ngikutsho lokho ngoba kuzasincedisa to identify isystem leyi indaba le yeblasphemy ungafunda uJohn chapter 10 uJesu uyakhuluma uthi yena kuvesi ngelika 30 mina lo baba simunye ngayifunda usehla ukuthi khona bafisa ukuthi bamkhande ngamatshe khona linkhandelani ngamatshe uJesu uyakubuza lifune ukumbulalelela kuthiwa ngoba ukhuluma inhlamba ukuthi wena ungumuntu uzenza ubani uNkulunkulu so uhlobo lolo lwenhlamba oluthiwa khona iblasphemy lokuthi umuntu engumuntu azenza ubani uNkulunkulu kukhona namhlanje ukhona omnye umthungameli ofakwa endaweni kabani kaNkulunkulu kumbe osifaka endaweni kaNkulunkulu ofuna ukukhonzwa njengobani njengoNkulunkulu ngokunye okuveza isystem leyi bese singafunda uLuka chapter 5 nguvesi lika 20 uJesu uyatshela omunye ngemva kubana semsilisile uthi izono zakho zithethelelwe bayazonda futhi bathi ukhuluma inhlamba
ngoba kula umuntu othethelela izono ngaphandle kabani kaNkulunkulu. So olunye uhlobo lwenhlamba ngolokuthi umuntu engumuntu azenze yena othethelela ini izono kwenziwa lokho nguNkulunkulu kuphela. Kuyatholakala futhi kumama lo ovezwa kuSambulo 17. Siyabonga Gatsheni uyilethi icace. So asambeni babukela abalaleli uyenanzelela ukuthi wena izono zakho zithethelelwa mbani. Kunjalo. Wena okuthungamelayo usesigabeni sikabani ukhonza uNkulunkulu esendaweni yakhe na. Silokho siphinda likhumbule kuSambulo la sikhangele omama abanjani ababili lo uhlobo ngalalo othembe uJesu kwayiletha lapho uDube uthi lo uthi mina ngiyazenzela izinto angiceli lutho ngiphelele lo omunye lo uthembe uJesu ukholwa kuJesu singazivikela njani kubuqili lo singayindawo khona lapho nxa sikhangela even kusisunguli kuGenesis chapter 11 anti sithola besithi asenze nini umphotshongo ngamandla abo ukuthi abantu bangazitshela ukuthi thina asenzeni lokho bengayamanga kuJesu phela bazenzela bengathembanga uNkulunkulu kwasekutholakala ukuthi kwagcina sokulokusanganiseka phakathi. So indikimba yeBhabhiloni yikuthi kweyami emfundiseni yabantu lensikeni zabantu. So ukuqhakathekile lapha imfihlakalo kumele siyithole lapha evezwayo kakhulu ngeBhabhiloni yikuthi kasingayamini emfundisweni zabantu kaseyamenini emfundisweni yeBhayibheli. Amen. Kunjalo ukwengezelela laphana Elder Maforo inkolo eqotho kumbe ibandla eliqotho liphethe ivangeli lothando hatshe lodlame. Ungabona sokulodlame sokungomunye umoya ongayisokaThixo ubamba abantu ngamandla usubamba abantu ngamandla abantu balelungelo lokuzikhethela. Khathesi thina samukela kumbe sikhuluma ivangeli labantu ukuthi basindiswe singabona umuntu engakhethanga wahlukana lawe akumelanga sisebenzise ulaka umuntu kangafoswa ukulandela. Number 2 ibandla eliqotho kumbe ukukhonza okuqotho kweyeme kuphela kuJesu. Ukukholwa kwethu izenzo zikaJesu lakho konke asiphe khona okunye okungayisikho kaJesu akusela buqotho lapho. Siyabonga sihlobo zami ngicela siqhubekele phambili sike sikhangele lokho Gatsheni singanqoba kanjani ukuthi sizivikele ubuciko lobu kumbe amanga wona la singazivikela njani ukwathinta uDube ukubana siyeni elizwini likaNkulunkulu kuyini okunye singakwenza lapha. Ephesians chapter 6 verse lika 10 siya ku 18 uyikhulumile umfundisi uDube lapha. Ithinta kakhulu indaba yena le ekhulunywa ngumfundisi yokuthi sibe ngabantu abahlome ngokuphelela njengamabutho. Ngamanye amazwi ibutho kufanele ukuthi libe le constant communication lo commander. Ibutho lingavele lilahlekelane ukukhulumisana lo commander lisengozini yokubulawa yokugcina selibulawa yisitha. So ngendlela efana nayo kasikhulumisane lo commander wethu onguJesu Kristu ngokukhuleka. La ukhuluma kithi ngani ngelizwi likaNkulunkulu njengebandla futhi elithunyiweyo. Hayi kuqhakathekile bathandekayo ukuthi singene emsebenzini kaNkulunkulu ngokunye lokho kuzasincedisa futhi ukuthi senelise ukubana simelane lesitha lezi. All right. Sikhangelele uMateyu 16. uMateyu 16 verse 18. Zihlobo isikhuthazo ukuthi asithembeni ubani? uJesu. Asiyeni kuJesu yikho kuphela lapho esinganqoba khona. Kakhulu. Ungazithembi, ungazidingeli indlela yokusindiswa. Sisindiswa ngegazi. Omnya sikhangelele uSambulo 17 verse 14. Sike sikhangele lapha ukuthi uJesu uthembisani. kuMateyu 16 verse 18. Mateyu 16 verse 18. Uthi yena yikho ngiyakutshela ukuthi unguPetro. Njalo phezu kwaleli dwala ngizakwakha ibandla lami. Futhi amasango aseHades
akayikulahlula. Yiliphi bandla, yiliphi idwala leli likhulunywayo? Lapho esimele sithembele khona kungakhanyele usambulo ngo-17 ivesi ngo-14. Sambulo 17 verse 14. Yes, na. Sike sayifunda le indinyana ekwaziwa ngekhanda. Oh, yes. Azakulwa impi lewundlu, kodwa iwundlu lizakwanqoba ngoba liyinkosi yamakhosi lombusi wababusi. Njalo lizakuba lilababiziweyo balo abangalandeli abakhethiweyo labathembakeleyo. Thank you. Lizabona isiloko siphinda indaba efanayo. Andiyakuzwa izinto ezilandekayo. Lapha uthi uJesu sithembeni, isithembiso uJesu asilethayo ebandleni lakhe. Mabosi. Lapha esikunikezwayo lapha isithembiso esisinikwayo lapha ukuthi nxa singathembela kuJesu ulidwala. Alright. Sike sabona amadoda oShadrach, Meshach labe-Abednego. Right. So kwakhiwa isithombe kwathiwa hayi khonzani, abanye bakhothamela isithombe. Kodwa ke sithola laba bama bathi thina siyeme kuJesu onguNkulunkulu wadala izulu lomhlaba. So umela khonzwe ngowadala izulu lomhlaba not okudaliwe. So idwala leli silinikwa lapha nguJesu. Kunjalo. Uthe imoya yehedesi langapha ayisoke melane lani bayithi Ilehlule. leli ba singethuki angithi phela kahle loba ungase kukhanye kunjani ufuna ukuthi into omdala. Hayi mbona ngazathi sukubekile ukuthi idwala kusobala nguJesu. Bonke abakhele edwaleni kungaze kube lesiphepho ngeke banyikinyeke bengahlukumezeka bathiweni but libandla leli elamiswa ngumnikazi phezu kwakhe uJesu. So alisoze liye ndawo uNkulunkulu kasiphathise sithi nxa sikhetha ukuthi sibe ngapi ekukhonzeni asikhetheni lapho ifoundation enguJesu kuphela and enguJesu kuphela singakhetho kunye. Amen. Ungaya embalini ubala kulezi ncwadi ezikhona lapha kule ncwadi leyi okuthiwa encyclical letter of June 20 eka 1894 eyabhalwa nguPope Leo the 13th. Uthi yena ekhuluma uthi thina sibambe sisihleli esihlalweni sikaNkulunkulu lapha emhlabeni uVicar of Christ okwathintwa ngubani ngogatsheni laphana. So sihlobo esithandekayo akeni uJesu uyaxwayisa uthi ungabiza omunye umuntu lapha emhlabeni ukuthi baba angithi phela asithembeni uJesu. So isixwayiso esisiletholwayo yikuthi asambeni singalandeli abantu, asambeni ebandleni likaKristu sithembe uKristu singethuki. Leli bandla loba lingakhanya ngani selisiwa alikuwa ngoba umthungameli walo ngubani uJesu. Anti sisonke isihlobo zami esithandekayo. Right, ukhona lokho kuthi lapha ungakade uthinta sona lesi sigaba ngezinye indlela somkhulu nguJesu. Yes. Nguyosimeleyo. Yes. Kakulo omunye umuntu okumele simphakamise. So lapho kuvezwayo bathandekayo yikuthi balaleli lababukeli uNkulunkulu nguye omele aphakanyiswe athi umuntu. Yes. Bengingagcizelela ngalokho elder wami ukuthi iwayini leli elidakisayo elika mama lo ligoqela izinto ezinengi ezigoqela indaba yosuku lokukhonza. Ukuthi iBhayibheli likhuluma ukuthi usuku lwesikhombisa isabatha likaNkulunkulu esingathi yiSaturday esingathi thina kusukusela ngeFriday ukutshoneni kwelanga kusiyafika ngeSaturday ukutshoneni kwelanga isabatha leli yilo usuku lokukhonza. Abanye abadakisa ngaleli wine bese befaka olunye usuku. Goqela lezo zinto lembhabhathizo ngathi kwenye indawo meeting esigodini omunye wathi ngibhabhathiziwe umfundisi wangcoba iColgate lapha esiphaqeni yindlela engabhabhathizwa ngayo. So kule ndlela ezinenginengi ezombhabhathizo lemfundiso lezi njengokuthi ofileka fanga nxa kulomuntu oyisatshwayo ngumuntu ofileka khathesi umuntu uyapoko uyathini kumbe obo purgatory imfundiso leziyana kunengi singakubalisa okufundiswayo okusitshiya esigabeni ngicizelela amazwi akhulunywe ngumaphosa akhulunywe yithi sonke la. So ukuthi into ezasenza siphephe la yikubala ngoba nxa ungabalanga sizahamba lesiphepho semfundiso lezi ngoba kuzafundiswa ngabantu esibahloniphayo. Thina ngokungabali siza kulandela kodwa kungaveleli izwi likabani elikaNkulunkulu. So siphuma lento ezimbili lapha Elder Maforo. Isisekelo izwi lenkosi lomoya kaThixo. Amen. Kumbe
ikulandela umuntu ozibekileyo wathi yena uma endaweni kaJesu. Lo muntu lo uPaul umvezile kwabaseThesalonika besibili 2 ivesi 4. Lapho athi yena uPaul omelana lakho konke lozikhukhumezayo phezu kwakho konke okuthiwa nguNkulunkulu. Loba yinto nje ekhonzwayo aze ahlale ethempelini likaNkulunkulu ezibiza ngokuthi unguNkulunkulu. uJesu engakabuyi lo muntu lo uzathatha indawo yakhe emhlabeni azenzena uNkulunkulu. Babusiswa abazathe kuhloleni imbhalo bakunanzelele ukuthi bengalandeli lo omelana loNkulunkulu. Siyabonga. Ungabala uJeremiah 50. Ngizacela umbalele u51. 51 verse 17 lo verse 47 lingazibalela emakhaya lapha uJeremiah ngo50 ivesi ngo33 usiya ku38. Yes. Kanti sizabala u51 ivesi ngo17 lo 47. Sike sikhanyele lapha ukuthi uJeremiah uthini ngeBhabhiloni sisiya emaphethelweni. Jeremiah 51 verse 17. Abantu bonke kabala ngqondo njalo kabala lwazi. Wonke umkhandi wegolide uyayangiswa izithombe zakhe. Izifanekiso zakhe ziyinkohliso akula mphefumulo kuzo. Verse 47. Ngoba isikhathi sizafika impela lapho ngizajezisa izithombe zaseBhabhiloni. Ilizwe layo yonke lizayangeka lababuleweyo bayo bonke bazawela phakathi kwayo. Ubususiya ku-Exodus ngo20 ivesi ngo4 siya ku6. Indaba esiphomfu ngiyikhanyela ukuthi kanti kuthiwani ngeBhabhiloni kuyini kanti kwakusenzakala eBhabhiloni ngamafitshane mfundisi. iBhabhiloni lapha uNkulunkulu okwenza ngathi uyaxabana laye kabuhlungu ukuthi iyona ikhonza izithombe. Indaba yezithombe. Indaba yezithombe. Abantu bayathatha into abazigebhileyo phansi bazibaze ngoba beziqhakathekisile bazikhonze. Abanye ngababazi izigodo bazikhonze izithombe. Izithombe kuyini kade vele isithombe? Katsheni. Isithombe kuyini vele? Isithombe yilokho mina esengithethe ngakuqhakathekisa ukudlula uNkulunkulu. Kumbe yonke into esithethe indawo kaNkulunkulu. Abadala, abantwana, abancane loba ngubani singaba lezinto esizithanda ukudlula uNkulunkulu sokuyizithombe. Ngaba abantwana sebeqhakathekile ukudlula uNkulunkulu sokuyizithombe leziyana. Kungaba inotho siqhakathekile ukudlula uNkulunkulu izithombe leziyana. Kungaba yikuyini kungavele kuthathe indawo kaNkulunkulu kube yikho kuphakama ukudlula yonke into sokuyisithombe lokhana. Uyakwala uThixo ku-Exodus chapter 20 verse 4 lingazenzeli izithombe. Ngiyabonga. Usuhle wayibala akuyibale uExodus 20 verse 4 to 6. Ungazenzeli izithombe ezifana lezinto ezisezulwini kumbe phansi emhlabeni kumbe ngaphansi kwamanzi. Verse 5. Ungakhothameli izithombe njalo ungazikhonzi ngoba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu olobukhwele ojezisa abantwana ngenxa yezono zaboyise kuze kube sesizukulwaneni sesithathu lesesine salabo abangizondayo. Katshela indaba yezithombe lesibalelwa andamuzwa uma ungenzi isithombe loba la kusezulwini okwenzakalayo embalini kwathi sokudilika isithi paganism ukukhonzwa kobudlozi isintu kudilika kungena isiKristu. Bathi abanengi bengena yikho okwabuya imfundiso yangaphandle yangena kusiKristu. Ngale bekukhonzwa izithombe kwabuya la kwenziwa izithombe zezingilosi. Kwenziwa izithombe zezinto ezisezulwini. Kwenziwa esithi sanctification kwase kuthathwa nampa oPetru akade bengabapostoli yibo sebenziwa izithombe zabo. Angithi vele bese kuthathwa ngale bekukhonzwa umama othile kuthiwa nguyumama kaThixo wethu. So kuthathwa uMaria nguyesefakwe ngapi endaweni lapha. So ngamanga alethiweyo la aba inkohliso anti sikhamba sona. So uJehova umthetho la uthi ungenza isithombe loba into yasezulwini loba into ephansi kwamanzi loba usethintile lapha uDube. Kulezinye izithombe nxa sigoqaya la. Izithombe zalezi insuku. Kukalutshwane yebo ukuthi siyembona umuntu ekhothamile esigodweni kodwa abantu balezi zithombe. Yikuphi okunye sikubonayo sigoqa lapha okuyizithombe
uNkulunkulu amelana layo. Yikho athi phumani kikho bantu bami. Yes. Yikuyini isithinta ngamafitshane. Sizaqala ngawe ngapho Gatsheni sorry Maphosa sisiyanga. Ngamafitshane amathuba ethu asethethwe ngamafoni la ahlala ezikhwameni. Achitha amathuba amaningi endaweni kaNkulunkulu. So singakuthi izithombe. Ngithathekiswe lapha ngicizelela nje uverse 8 ka115 kaMahubo. Uthi labo abazenzayo baza kuba njengazo. Kunjani? Yazi ukuthi imicabango yakho ingachitha ithuba entweni engela nkulunkulu. Ugcina ufanana layo. Uzabhala ukuthi by beholding you become changed. Ngokuyala ubambelele kikho ugcina ufanana layo. Siyabonga kaMaphosa. Powerful verse yona le iqatheke kakhulu. Akuyikuhlala kunjalo. Njengoba ngeke ngatsho ukuthi kulolunye ulaka olungaxotshaniswa ngomusa oluzabakho. Lolu luncane kakhulu lolu. Gatsheni. Hayi siyabonga elder. Ngithathekiswa indaba oke wayithinta. Ngoba nxa sifunda ngembali yebandla uzathola ukuthi kusiyafika kubo 300 AD isithombe zazingekho eChurch. Kwaba khona unity between paganism and what Christianity. Kule ndaba engithathekile nxa ngithe ngibala kwenye indawo ku great controversy. Kuthiwa khona uSathani efuna ukuthi bazizwe besekhaya wabayenzela ini? Izithombe khathesi seziyizithombe ezabangcwele lezingilosi wazifaka eChurch ukwenza ukuthi labana abakhonza izithombe nxa bevele bebona izithombe bathi sisekhaya. Antsho superintendent batsho njalo eSabbath school izizwe lisekhaya. Laba khathesi abangamaKristu laba nxa bebona izithombe leziyana zingezika Maria bathi hayi singaphi sisekhaya. Ngiyachiya umbuzo la kulezinye izinto umfundisi esezingayekelwa zingene eChurch khathesi ukuthi abantu bezizwe besekhaya bekhululeke. Ngiyangizwe especially kuma youth abayekele nama youth bayenze lokho yikho okuzabagcina bengaphili bese church. Izinto ezingamelanga zibe sebandleni kodwa ngenxa ukuthi sifuna abantu bengaphumi kuthiwe kasizekeleni ukwenzela ukuthi zigcina abanye abantu ngokunye okuzithombe njengendlela zokugqoka lani singakubalisa kunenge. Siyabonga Gatsheni. Usukulethile kunengi njoba siyatsho sihlobo esithandekayo asiqapheleni. Memezelo ekhona isimemezelo esikhona usambulo ngo18 phumani kilo bantu bami angithi phela iBabylon sesile identifyile asiphumeni kilo sihlobo zami umlimo lomusa angana ngasenzela kahle siphumeni simlandele simlalele sime lo mama oqotho. Dube ungasiconcludela ubususikhulekela. Ayisikutholayo ngemva kokufunda ongaka silamaqembu amabili. Kule qembu eliqotho, kule qembu elizikhethelayo kokulandela. Mina lawe mlaleli sizaphepha kuphela singathatha ithuba lokunanzelela ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuthi siyeyamise ukukholwa kwethu ezwini lakhe lokukholwa kuye. Sizaphepha singaba kanjalo. Singaqileki ngoba sikwazi ukuthi ekucineni loba kungaba labantu abanengi sikhonza izinto ezijiyeneyo zingaze zifike 1000 sibe lamabandla ayi1000 lana sehlukane sithini kodwa ekucineni sima lapha ulandela okuqotho yini kumbe ulandela komuntu. So safe singalandela isisekelo sethu esinguJesu. Siyabonga. Singaba lo mthandazo. Asikhulekeni. Baba othembakeleyo osezulwini. Sifunda imfihlakalo enzima kakhulu singayithatha lula njengabantu. Ukusindiswa kwethu wena kawuzisomele ufisa abantu balalele intando yakho. Baba wethu sicela usipha amandla okuba ngabantu abazakwenelisa ukukhetha sime lawe. Singaze sihlukumezeke emhlabeni kungaze kubabe emhlabeni sicela usipha amandla okuma lo Jesu. Siyabonga sifundise ukufunda izwi lakho usifundise ukwehlukana lokomhlaba. Siyathemba Thixo umoya oyingcwele lamandla osipha wona nsuku zonke kuzasilwela kusincedise sime sitholakale sithembakele ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen.